Ada BJP gini, BJP kita magi BJP je vote sih am kadang ni, ada BJP worker ga spokesperson ga sih, masih na vote sih loi makan mana, asing mana aja, jadi BJP ki spokesperson ga BJP ki worker ga sih, masih saksi okam lihat leba, ada kita BJP lip kadang mi boleh lihat leba. Asing mana? Kara boy wakanda sih je, aine high benar tiba. Dami si program yang high pot neba. Yang high as masih spokesperson je Hindu adi BJP je vote kaga dam ni kaya ba. Ada mai wakam yang jibu masih atai lay terabzala kaya na high beze. Yang tu ya tu na vote si naksal lak pasi da BJP ki mai kaya degi spokesperson ga. Ada mai wakar ka si concern authority MLA minister jingna na. Si amtang tahu bila di vote si pana am high galak ni khalle ba. Aduga candidate oigada basing ki marak staju yam likhat paje masi ju likhataba phayin khale maram de keno da overall india ke na handak se BJP ki marai basi ju tamngam de ba because of masai ki discontentment of the whole the maximum numbers of the farmers in India ko as 85% 80 guys mai ni keno aduna sigum mayam jingsi yengjaraga aina khanjabada hotnabadi yam kan honai aduga chief minister matonda phayena atopa mantri myam phatadi ke dong tu chundra chief minister matonda na hotnaba ya ba honaraga atai duna kumai yengmudu laraga di akhoi gi karai tare cooperation and coordination among the cabinet edu udraga di question acho acho mark yam leiba se manipur myam na aina sang haijari se aina ta haibana teba manipur myam na haibani